Morning, Babu. Yan Rabinaka Mike, Yan Rabinaka Ben. Yan Rabinaka. Yan Rabinaka to all the children going back to school 2019. Yan Rabinaka. Binabali kung ano bulin do. Yan Rabinaka. Do Sili. Do warata kanong daw yaya. Babu. Ay. I'm gonna sa 7:30. They already in the school bus now. Kaya indoro manebuli mesagay yan ramengo mesagay sisili mengay ngunci ya samber. Iya mbera. Olga singa ni kuwa keset makalilay kembera matay ni singa ngongo na be dendre be toka na yandra be ochina serekina. Oh iya. Biena bendre makalilay na be Rapungo? Berbalik na Sicily. Berbalik ni. Kakek slow motion ni kuah. Oi. Slow motion main alur ngon sana na basi Kakek, au nunggu lagu main ko. Iya. Au bilang ngon ya ore de randur cukup ngon sala. Ya, bas kay non naut kay non ta. Au bidai fondo cukup na motoka au ore de cukup randami cukup na motoka. Ese via modici. Kalau mani raya. Kyo sa rede so ngoni bulle randur tingun salom bau kele no mukeri ba mondo kira le ba sumburir non koribuli. Oi so la ko ini tasiri sawani ba. Umelenga taleo ya uremban. Ana remban gini. Ko buli ACS. Buli arkes let ker babu drop mada arkes. Ya saya taleo usega au nunggu la ko my business face na. Iya. Berarti rasa cukup ker ko ya kalau boleh taran mu nanti tingkat. Iya. Orang cukup lebu na. Iya. Ira ko cukup ira klasi undua. Iya. First time. So start ni kwa. First time bully. Binabale mo ngone binabale. Kunire bakin mo ngas ni bully. Iya. Nakosa may nambongnya na. Ta kuni gore lebu nangoni buli Michael kindergarten lako reda na teacher era Rere chiko era tangi nangona tuko na vertona na okay lubengu go ka iko na le dambelo mu classroom yana no mungas ni buli Iya. ya tegu saranga nangone wai na senga bele style iba singa ona ini ko tegu buli Rede no mu frena no frena no mungas ni buli le vinaka sini bero ko nangone ngo senga bicho ko yo bat kaita darla ko ibale na bichina ngas ni buli bat kaita sabi la ko ibale hoy melakiota Anggo na talo kong gowat kira no kaya nakita ko na ngone uli red side ka nang gas ni uli. Au sa nang Dubai. Iya. Sa nang Dubai iliw. Kaya belum alam ko talo no tay coaching ako. Nabali. First day of school 2019 kira dole style buli. Kona babo kichiko kona ulumbale. Tina. Taranum doyaya dola ko buli. Na matay ni ka na education. Iya. Reribin na katana ko na lewango. Ko na wachi habana. Iya. Karo habana. Na Koroko 7 this weekend na may gali. Ko metuko na Brian Habana. Karwa. Karwa lebu. Welcome to Fiji Karwa lebu. Nabalem darge sotanga na Koroko Coast na Koroko. Coral Coast 7. Nada mo ko salita ka ba? Are business all over the place. Right? Doon gusto nga ikay na Nanronga Stadium. Dora ka ure de chikubiko ba? Nanronga Stadium. Dora ka ure de chikubiko na puno kitong obiangay chikukino vele block chumagin. Block na ba man block talang ko rin nanda. Block maybe ure nagamungan ngo ikila na business. Iya. Yan apa no kaya support na Nanronga Stadium. Nada ni Nanronga Stadium. Oh no, Lawang Gapak. Lawang Gapak. Also known as Nanronga Stadium. Kung dali business ikay Dubai ka volta ko nung gupay na few at kina watermelon. Lebo na tamata na loko may tegu na bako lulunggo. Naray ba gini? Iya. Vukelulu start kina na McDonald's Coral Coast 7s with a youth tournament. Kana McDonald's start with the uprising youth tournament. Ay, ko kutok na McDonald's. Kana McDonald's.
Oche sangai na start chuko na youth tournament babu Wednesday and Thursday. Oh, acha. Oche nga sangai Thursday sa tikabutal ngayon in women's competition. Bob, that's the favorite one. The women's competition sangai kabini lotulebu vagarumbuka sa start na main Coral Coast Sevens na Team 11. Oh, acha binaka. And Friday and Saturday. Acha sa suruchi kemni na turang kina marama. Dali mo may sar Coral Coast Sevens. And one thing good about the McDonald's Coral Coast Sevens this year, kweko sa singso man na duro-duro. Free na duro-duro. Haule! Set koto sarangan ko pwede ba ro siguro tanongan mo buli ba di step na baro ko bubugo ko. Sarangit. Kung to mo lang na chikoy ka, kurti. McDonald's Coral Coast Sevens 2019 sa sinso mina duro-duro it's free. Okay, binabalebu Coral Coast, binabalebu McDonald's na sulian chiko na nabanggo na kani na free gito. Ako nanggay waraki Mrs. Habana to. May na Coral Coast. Binabale mo. May baka totally may kinto ba ki karwalebu. Binabale mo. On behalf of the people of Fiji and all the sevens teams wagaraw chiko na Coral Coast 2019 may singatoka Nandrongan Stadium. I'd like to welcome my karwalebu Brenna Bana and the wife. Nababu the meme. Namakay na singa ni Mataka. Vito Koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?